Ауыл қобартмалары қарсы олабыз. Нишік кәйіфлеріңіз, яндырға әзір ме сахнаны? Біз әзір яндырабыз. Кімге рахмәтләріңізні білдірәсіз? Әлбәттә, біз бұл фестивальға иләгүбез белән үзебезнең Зей районы башлыгы Каримов Разиф Галиевичка, Зей муниципаль районы мәдәният идарәсе җитәкчесе Ревина Светлана Юрьевнаға һәм үзебезнең директорыбыз Фикрет Рафиковичка бик зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Әфәрін, әфәрін, қызлар бик матур. Әйдәгіз, қыздырығыз сәхнәні. Алға! Қыздырабыз! Қазір нәрсәдір бұла. Hürmetli dostlar, hürmetli tamaşaçılar, sizin karşınızda Zey rayonunun jıyılma komandası Avul kobartmaları. Hashtag Avul kobartmaları. Eşlerden konuşmayız. Instagram'da oturabız. Керек екен троллем, керек екен рофлем. Başlayız mı? Бра! Көз алдына келтіріңіз, ауылда бір әби өзіне ЖК телевизор сатып алған. Allah verse yaratkan kinolarımны şul televizordan gana qarab oturam әлі. Ahiretkeyim, televizor algan deyip işittim. Koyan işite turganlardır indi. Hazır kun sayın jıyıla başlarlar. Dispanserizatsiyadan koytup kelem. Xirurg oyaqqa operatsiya deydi. Көз şibaksarga, fluorografiya irkibiga. Sen ahiretkeyim. Bu bitinde dispanserizatsiya tugel, utilizatsiya bulgan. Ul galuşunu nersege deyip kultuk astına kıstırıp yürüysün. Kişede alıştırıp gitkenleri yolan ayak koyttum. Bugün kina bulama. Bula. Көршікейім сиңа күштенешке кила ярым пренник олып келдім. Белкиелі şeyler de koyup işirtirsin. Расхутланасың қолмаға. Bir de расход түгел, kibitke kirip senin isimge yazdırdım da aldım. Beyt benim kisege расходы. Ул галушыңы сендені қолтық астыңа қыстырып yürüysün sen. İşik tübünde bir galuş da yok. Jügermeni minanda koldururga. Sunga kalmadın mı min? Kişide urnun bir joysuz buldu. Oyağında tapışkan. Қолтық астыңда галушың işlep yürüysün son sen. Üzümdeki tügülü ol, babayınıqa. Min yokta üydegine otursun deyip aldım da çıktım da gittim hele. Şuna göre baban yalan ayağına merfukağa yürü. Bu şeyi şilleden işlep yürüysün sen şangağa otlanıp. Sen bunun şangısı koyasın. Koya bulsan esvelke ışkıla bitkendir indi. Nindi şangı bulsun. Skandinavski yarış bu. Bilesiniz kilse elimi fitness'a da jüreyim. Pilates, Grand Batman, Planka. Mının koysa knopkasına basıp tuttatırga iken. Külesiz de külesiz. Galime bütünley pıpıda otura. Estağfirullah. Nersesin ol papa? Bitreş bilmenine oturgan ol. Nindi bitireş bilmeyeni bulsan. Pippes ol. Ahiretlerim, попал правильное питание, dürüst tuqlanu. Şuna göre kiş otururga kelgende de kila yarım prenliğini көтеріп келгенің şol indi.
Кішіден күліп отырасыз, өзіңіз қабызмаған телевизорға қарап отырасыз. Қабызыңыз енді телевизорна. Кірушілер жоқ ма екен дейм. Кіресілері келсе де кіре алмайлар, мен ешікні беклеп кірдім. Қабызам. Sizning bilen leştik satıp oturup yaratkan kinomda bitken bek. Koydağına tursağız da, kimlergine bulsağız da, tuğan nigizlerini kırıtmağız, bizden kibik ebilerini unutmağız. Gittik. Zey rayonum Oğul Kobartmaları komandası jüri a'zalari bu шығышқа нинди нәтиже ясыйсыз. Решат Yılmaya, Renat Yılmaya, Javit abi Təbriz. Javit abi Yılmaya, həmində Oyvaz əlbəttə şulayıq Yılmaya. Həmін үшін Yılmayğanды даңғатып ұзым. Дүрісіңді әйткенде, міне шушы шығышта қоғлық мәхәбәтін яулаған командасыз. Міне шын көңілден әлігі алқышылардан шуны аңладық. Шуңа күрә мин қойдым әлігі Yılmayыны. Әм аңлатып ұзасым келе шуны, сізнің юмырға Менә башында һәм ахырында булган контраст нигезе җитми. Менә сездән күбрәк башыннан ук безнең жюри әгъзалары да күрәсен контраст көткәннәрдер. Һәм командагызның тулы бер әгъзасы буларак мен дус кызым һәм дөнья шуны күрәм. Әгәр дә менә шушы образда, ләкин контрастлы рәвештә шаярсагыз, сезнең киләчәктә өметләрегез зурдан. Алда әгәр дә узда калсак, алдагы чыгышларга шушындый киңәштә калам һәм шул уңыш китерер дип ышанам. Təbriz, нәрсе болды? Депутатлық турында шаяртмадылар ма? Ансы бір. Так, ярар. Икенчесі, yok, меңа бигі шадалыш, айырыша міне алып барышы, шындай лидер апа olan. Таушы ниеп. Рәхмәт. Әфәрин. Лидер апа. Ярар. Башланды шындай міне дәртлі етіп, әтәмамланды нешіктір шындай тигіз етіп. Менә шул соңгы эмоцияга таянып шулай бәя бирдем. Кичерерсез. Аңлашылды. Ренат. Мин дә бер-ике сүз кыстырыйм әле. Көлә торган смайлик куйгач, миңа сүз дә бирмисең, шуңа күрә бик нык ошады, әйме. Әниемнән килеп әйтәм, менә мондый батырлыкка зур көч кирәк, чөнки яшьләрчә күрсәтергә авыр булгандыр сезгә, чөнки алай куймыйбыз, булай әйтмибез дип әйме. Аннан соң ссылкаларыгызны җибәрсез Instagramга, язылырмын, яме? Рәхмәт. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Все. Instagramda Булат бар сезнең. Решат, синең сүзең бармы? Мин киләчәктә апалар янына кунакка килгәч, өчпашмаклар белән бәлешләргә хис итеп смайлик куйдым менә шунда. Бик зур Бик рәхмәт. тәмле итеп пешерәләр дип уйлыйм. Апалар бик зур рәхмәт, бик яхшы чыгыш булды. Шуннан да яшьләрчә шундый кызык иттереп, шаян иттереп бик зур рәхмәт сезгә килгәнегез өчен, проектта катнашкан өчен сезгә бик зур рәхмәт. Рәхмәт Решат, Җавит абый. Сездән дәгән берәр сүз. Мин менә бу ханымнар сәхнәгә чыккач та чыннан да менә авылша, матур, рәхәт, күңелле. Менә үзем дә сезнең янда кебек үземне хис итеп авылдагы кебек. Шуңа күрә менә бу шөгыльлегезне бер качан да онытмагыз, югалтмагыз. Сез яшьләргә үрнәк. Әле монда чыкканнар яшьләр, әле сез шулардан калышмыйсыз. Әле бер смайлик, бу бер нәрсә түгел. Әле тигесендә, киләсендә Алла биргән булсаймы, барыбыз да елмаеп тора торган смайликлар куябыз. Ә инде сезгә уңышлар. Афарин. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт кызлар. Ишек алдында көтеп торыгыз.